era Akaruru nkoku kagenzere hanu hakiko town council Akaruru ko Calcutta atsobore security ebereta security ebere kurungi rundi egenzere kubi baitu nambere tukurora embere aitali nungi muno kandi tulimu ntugena maiso le katubazeho na chairperson owekikaro kinu asobole kubana atsobora huwe nkawa Akaruru akabainata tana pya abantu ebereta tangira mugenyi wetu hatayari Ambaragange David Kabaleta chairman Kiko Trading Center chairman Akaruru kabaire kata Akaruru kabe karunyi programu kabiro toko yona abantu bakomera kurungi kurga hari kansala kansala wa town council fikana abantu abahanza bacyarabona bintu bona bigenze kurungi muno so chairman kurora tana obwire bwa Akaruru akaba MP no bukura tana po yakiro kinorora kiro kinantu babaira baingiru ndi babaira bataito tana hapo yabairo last area baireho nenu enu haimbingana ebusawo kintu yone kinakubeire ekibi okurantu koma tutakomere buri nyuma natyo kimwe nato nkokomere kintu ya security habaire muvuyo rundi security bere nungi mona 100% tube n'abasurukale abakurorera kurungi hamwe n'icyo abantu batanuka abakikotana kanso turi bantu tukoze ikintu kimwe kandi nanye chairman wa Kiko kwiyankora wa chairman mazire myaka 20 chairman wow congratulations kandi namanyumba kumeze nyuma hona kabandiyo inkora ka chairman up to now I'm still a chairman of Kiko Town Council ndi Kiko cell kandi abantu bakiko bene engeso nungi muno tubasubiye kurwana tubase kusindikangana bakomera kurungi muno 100% kandi sima nabonye kutera umukoro guno maiso abantu barungi muno mutyo muno kale ebigambo mbibyo mwabihulira kuruga mwa chairperson wa Kiko Town Council ndahano nambere twemerire nambe bali Okuteera Akaruru na kugambera Akaruru kabo kabaire very peaceful abantu bayizire tana pata beginning kusobolira of 20 kahano tsangira abantu bataito baitsazinu nambere baja Okuteera Akaruru bandikankira Okuteera Akaruru kana mbetugambera Akaruru abamo zimu positions bamazira kubatera baitutana apuna gambera nenda kuingana ne yabairoho baitwa kuingana ukala sema abantu bakabale baingi this time abantu tubali baingi muno nkala ala time ebyo na tukuletera live hatayari West TV ndi Justin Nyakaisiki kandi kino reporting ile mu district ya Kabarole za kubantu abikiraho mu against them back to you